tutua. Sige di siapa hodong nailai istimewa. Oh, ti sasadia te lapit ni tangan nami Tuhan tamatong manikobi gudang dihila aso pasona. Madu bunga horas sa manjalo di aka. Sompa daw aka sabi-sabi mangna ulo-ulo na uli na din ka na pinasa mo na Tuhan na marang di itabay Tuhan madia musika ni Namalia. Baru tayo kami sa manorto. Dong pasato pangulod namin tubunan ni hasutok namin masih bigyan kami. Kami akan mga marang didok na dua. Di matio din ang waltio di parabat kapan-kapan. Bahay naman ko na si Didolos Padong ito hasatan. Ay, bata musik. Manau saruna tua nami na dijaga saptikyon. Alani, kami sudah boru dere badere ela nadi ingananon. Saya kenakan pantai termin. Rodo kami songon turut berduka-cita. Raja nami tulang na tulang. Molo tuk songot dia benon. Nabui terbaik kami songot petuduhon gatini bunga karanga bunga. Tuhamuna tulang nami raja nami uli las marwamuna. Jadi manang aben noni sobalan itu tuh masih sigokpa magulang golak pengarahun ina. Otik sesadia ben non Sabtu pak nami nau pasatami na boy palas rohamuna raja nami saya dewata manggohi pasukan. Besok kami borunya suhu totong bere ibadere. Nang Roma dapat tok hula-hula nami tulang nami. Amang parang musik na malo badang ang kodang sobay kodang soba.
Saya di Batama na manggoy pasu-pasu na di dasalu. Matutu. Jadi melihat ma tulang melihat na tulak songniwa sa nyata nami. Semua mangboru nami. Mangboru nami lain nami bodo nami dong si matu di boru di panortoro di basa tikyo. Nung atong masalah sorohan nami na bawa na do tayo amu ape mangulaw ulot tadi basa sa dalyon. Ima di parsar matu ni natutuan tadi basa tikyo. Alani siya kami hula-hula muna. Mangido to mata di bata salam diliyo madi hamok kay boto nami lain nami na boru nami salut na tayo hamok karajan pamuro nami. Ahi pasok ke jan ni umur. Pepek sarma dua hita kana maruru. So pasarma dua ni ima inokta nata haolonyo. Binaung roha mo mang buru na buru ni pasanton. So pangurupiyo tuhami hula-hula muna di pasarma dua ni inokta nata haolonyo. Nung atong masalah soha nami ami hula-hula muna. Ala ni dapat masuk na dua asa dapat mana marhab to dulu ang gumarubian oras nahan manjalo ima tumpak muna pangurubian dulu tadi bahasa tigyo martamnya kami ulah muna dito kay tuwa tamo dia musik kami na mangalia ala ni dilas ni rohan nami dilas ni rohan muna di bahasa tigyo ilot tadi parsar madua ni na doton molo tu soni pihata na molati bu pasata mi sakami aka hula muna las marwa muna ala ni matanya kami to mata di bata anjir tu aka ari nang roi kita bai tu dia muri je kido aka las ni roha di pasu-pasu do aka pinong parmuna to aka ari nang roi asama tu do kamu dapat tomol na di turo dapotan apa pagana lomak ata ni na matuai to no mandok lomak siligong lomak sumi babuan mang na judi ha musaluna raja nya membornana kana bornan malak ka mangaluli kana ikobi tu sima di batong tuhan aka pasaulia do pasamora kalau tu sami pinabo pasatan nai sa kami raja ni hula-hula muna di hatami hamolatan nami di napasaton pangurupyo kamu ibok manibakot badan dahon pandimua alane mengboro ala nong rohang marsobat hami hula-hula muna haim bertong roma alaw mana binibi hamuna raja niya mengboro nami lokoton temak pati nami dahil pa asa songon na juhu beri nga kaburu borboron bama mo borboron tak tanggungon dahil maalang na ini babay
nami. Lalu masih pulau nami di hani. Beda mangma. Inahu may naik tiyo pinay matu panuhata. Beda mangma si tiyo joy. Padong tua saala. Saya nama. Iya.
saat kami di Bogor Alam Muna di dulu jamu nama rapat berjual singong na sa Pangisinon. Ima di pasar rumah Johnny na baru nami. Masalah keluhan nami di roro nami. Di saat kami di Bogor Alam Muna takat dulu kami ima song boros pin. Asapir man dapat ke baru-baru pasar rumah pin mato di ini hamuna caluk nak kapal gelengan nami. Dulu mana akap ngomong. So ini mak emang nomor ludu nok di kami. Akamang baru. Asap dia batu tutulan narion. Di bapara ni na baru nanyon. Marudu mahagabi ka mora di hamna salukna. Asa Yo na mason hadan na jojo na madong asa di natin oba mga pengaruh na. Di sumani be. Boras pin na wakam de ay na marudu. Las karha mo na ate bata man mangoy pa. Jadi saat dulu masa maju lagi buatian mengasak kami di Bogor Alam Muna di Jogja muna marah pengembangan dengan menca penginginan. Sampai ke calon lagi pengambil itu baru rasa. Tulang naburjo. Tias toto panami ulok isma tuhun naborto. Berarti siapa tulang? Lolo. Upau pisan anak. 10. Pisan boru. 1 sada. Marangni. 12. Wedanga. 1 dolu. Tu ini na. 10 apa? Kamu naman Roy ulang naborto. Iya 15. Jadi apa tuh kamu ini? oleh tulang asal saja juga Kamu pada namin. Asa hubat kamu jauh tuan itu terapi. Sanjur mula-mula tepat. Pada mangga mula-mula nas paloma tu sopa. Iya. Jadi dilihat kami saya manggur. Gabe tulang, ima kakidong namin. Jadi nama pada namin. Gabe mang gabe. Di luar mau terhodor binama itu taruh lihat. Besok kami lau manortor masa urut lau hut mga lihat. Kadang mah lihat lain. Iya, Suka
Gajang ulos si Toro Rabu. Kayak gitulah. Masuk mama Kalibata, di Leo di Batama, di Hamuna, Gajang Lumur. Matu tuh. Torok Maribur akapo paramuna gitu paati do tolong matu tuh raja nami. Jadi damuna peparan ni na puro namyo. Gabi. Apalagi ari sadanyo. Di patu pahamuna do. Ada kalapa borhaton ibaw to namyo tu pada parsatok kenani. Kayak gitulah. Paro kamu. Tapi itulah tahun nomor kita. Bolo. Mapagabi tumudak ko si Taduan. Ari namuna. Namar hula-hula barudo. Pere nami marjolo ana tok kamu marsi palolo. Matu tuh raja nami. Asa ador aduk kama togutong lobu. Ador titi ma togutong dorbo. Nek sahur matua mamu pairing ripopu. Satu nomor ini sama tu nomor nol. Matu tuh. Sehingga ma di mata nama nabai akan pasu-pasu dia murah. Mau lihat ma? Tidak boleh ma. Gabi. Inang saat kami di bukunya lamang munong, itu di bagas nomor dua sigongkong na sino. Matu tuh. Ima di nomor sialam ay dinang sorma dua. Apala anak boro nami. Matu lah. Di Tikyon. Kamang boru, Gabi raja nami. laos dibunak ka natulang mo do. Ikaw pong mo. May nomor ludu. Ang matutu marludu dia hagabi yun. Matu tuh. Marludu matutu dia mo hadol ma nangat ka pasaryan. Matu tuh raja nami. Laos dibuan kana tulang mo tong harbuapir. Tuksong olipan na harbuapir. Na boy terbuan niya kana tulang. Raja nami. Asa ada orang masukin nama tua. Asa firma pokki baul-baul pasalongan. Firma tertimuna koparani laborul kon luju-luju mana ka pas. Matu tuh. Amang boru Gabi itulah. paritian ni tangyang nami. Bubuak kami do ulos Toro Rabu, ulos Nagadang. Ima dinangdus ni rohatan na budari. Gabi raja nami. Papak lebar mah siap kami tulang narubo. Matu tuh po. Ada yang pasal ulus mengami itu para ni naboro nami omnong sarmajon. Baik damang majo lihat ilos padung manong tu ede para buso-busi. Balgating rumah, balganting isopo. Nunga gabi na boro na nong sarmatong. Kaya gabian mamu paparan na akan opo. Matu tuh. Asa kita batu ang perlinggo mandirik na mo. Amat dari bataro silot tua. Oras mamu jaluk na di paroro. Matu tuh. Satu saat subotian. Nunga saat pada kami ulus tua munak kapaparan na borokon. Kaya saat may selalu panggabian, lahat na nang itu parora. Matu. Dinahipas do raja ido inata saru pada sonirot kami anak komuni basa tikyon. Pajupang bohita marhite-hite nok sorma tua inong nami. Burumuna na tua nami setongani keluarga nami. Marhite haroro di raja inong ahujalo kami tulang. Boras si beritot di do emina marludu. Tuha nani pasamuna salubna hula-hula nami. Nung alas rohan nami ani raja nami. Asa firma tutupoki bol-bol pasalongan. Firma to dinami mangaton borsi berito dinang pasak ni rajai. Luju-luju manang pasamotan. Di pasak rajai nakik emi na marludu pabonok sorma tua na buru munaon. Ang dia matok sone na tutua emi sikap batu ma perlinggoan si boro. Horas maita na gabi na marhula-hula
amat tadi bataro anggo na maroro. Alan itu lang las maruru dari pasatamu nakingan. Ulos tigajang rabu ulos na herbang. Do si torok rabu tuhami anak komuna. Dihamu hula-hula nami raja gugu do tulang naru nami raja si hobbit. Raja nami mangulo si badan nami yang mangulo si tukdi nami. Mariti pos niroh nami do hapus siya nami. Mariti kami yang muna debatado anggo na mangulo si tukdi nami. Alan ini ngatul masalah soroh nami tulang. Dinang kujalohami ima ulos ni badan nami. Asang dia matong maribur aka pinampar nami aka naposo na tininggal huni na burumunom. Torok maribur hami salung na jala. Gajang berita gawe biar tahoras nalasu bigamuna di pudian ninong nami nong jumolo sarumado to aka ari nanang roy. Alani dinong taruli hami madiulos nong penasap na raja nami. Doho di warsi birtoti nang eme na marundui. Hatani na maduay do na madokon. Asabaro din na mga tudulo angko na marubian. Oras mahami anak komuna naman jalo. Itabay Tuhan madirajay sikat ni na mga liya. Pinapulong sangkot jadi gaya baliya. Ta sudah si behinom tulah hula tuke si behinom na susadia. Oke si pernito di bulang si butong-butong. Molon so dia benon na boyo pasatami. Soban ada nami. Dinarohan marsoban 10 jari-jari persapusada si majulun nami. Banema rohani rajai. Alay na gawin mo yung pabotohan nami. Doon si pabon nami itong paguluhani hatang wasin nami. Terlumobi ito hamu tulang nami. Hula-hula nami raja guguk. Duksimpulan non. Doon rombongan duksimpulan non. Inong namiot tatarong tingana pasatong kinani. Sesuai dengan kesepakatan tanah budari. Naku tujabu doon hamu tulang. Lama mudahi hami anak komuna. Alay marsat. Ini mahita asutot. Terlumobi asutot. Hula-hula taro. Opuk tadi so. Suut apalan na penting main. Nah ompar si sepohono ta tabay so dito among ngombor namin ari kapsi. Okay amang pate nami. Ngompalo amang ba nang Roma basa pagilo la nami. Ban masanya ba. Wah di kamera. Iya. Ya.
ini sobani mami raja nami asimar na tigo hima pasu-pasuna. Orang titim mana tinopa golang-golang parauna. Otik sesadia pe aku pasat kami amang baru. Kita pe di batama di pasu-pasuna. Mati tu raja nami. Mau lihat mana donang tu amang baru. Ya betul lah. Karena tak sudah habis. Bilas di rohamuna, rohamu marsoba, tuhame hula-hula muna. Marhite-hite, ringgit situ suara, lasier rohanami. Ala gudang do di batu pahamu, nalaw si palas rohanami. Suak sohoni, ju nama saudara. Ya betul lah. Lohot ay si tio-tio. Mau lihat sama dia mau abang baru. Kata nama tua marang donon. Bago nama alto, narigata di rubiay. Oras mahami sa luna. Nasa hula-hula macalo. Tugad dana masih kani jamu nama kalian. Mati tu. Tinawag tiyo, dinatu panuhatan. Bangalan ito lang namin simbolo. Pero matuhatan. Nung simpulan na robongan mo hula-hula na lumubog. Bangalan ito lang simbolo. Oras mai rajai. Oras makatulang. sa luhut na lumobi ba di hamuna amang moro nami keluarga besar Malau suang saw ni manang di hamuna na mardong at tubo amang moro dinong sahat kami ipugunya lama muna di julo di bagas na marapang na marjual si gonggong na sa pangisinaw kubuwag kami do ima eme na martudo do boras si Kuritodi
Asa dohonon nami masawon hatani si bubuan nami na ibiduan niya na tulang muna. Asa mandudu matutu haga biyo di hamuna mandudu na kamorawan. Tupahon niya mata di bata di pudian ni namburu nami na sa hormat tuaw. Jala dohonon nami masawon hatani na dua-dua. Asa titiman na tinoba hodong les di rumah. Tungsongon ibe si bubuan niya na tulang muna. Mandapot to kamuna akamang boro nami sa luhut na. Amata di bata mamanggohi basu-basuna. Si bubuti majohani sawon hatani si bubuan nami. Basa nama kamara ini. Gabe Razanami. Jadi siara di Parlawan ini imana Bornamion kami ngambekon tu barbo di roha rohami bukan songonan nasau madua ketong go arong rasa ketika juga tu rumah juga yang lawan pergolon. Adalah suara rohata nasau madua. Kata ada Rasulullah kalau ini di pinopar nuna jadi kami mendukung selamat jalan maju hondo insyaallah arbo hakmon menuju Allah Bapa di surga iman sana hapi mendukung yang turun ke jalan dan Gabe Razanami. pakai bau patu assalamualaikum kirim atau dimuna marga walau dulu di rumah nang salamula. Matutu. Jadi sorry berhadapan dengan desa kami, melarang lebih ada bah. Kita baik. Kami dosongan ulus di badan muna. Gabe. Mang ulus itu di amat tadi batado. Allah. Jadi tungsongon dia biar namang boru. Gabe Razanami. Dorong suhu pasahat kami ulus nagajeng si torok rambu. Orang nami hata sautik lumubi ma di pinopar ni na boru nami nasa hormat gol. Gabe. Uberi kami di sol di patupa hamudo si Jagaron. Di mana pa Jagarho kamuna di ulaw ni na dua-dua muna na boru nami di bagasa tikyon. So di atas ni suhinya pang nopat. Ang diyan matutu so suhinya pang nopaton. Dus tahi muna, dus roha muna. At kapinopar ni na boru nami na jumulo sa hormat gol. Dibudian di namporo nami na sa hormatuan asa sadaha budayo naik unang bardua hamu songot dayo tua jalani song kay kamudo marisihon even na marludu matutu haga biyon hamu rawan hasang apot dihabuna pinopar ni namporo namion jalahu mere kami doni bay kamuna doni so songot silijuang asa lomak masilijuang bola lomak so di babuan manang natudia pe pinopar ni namporo nanyo sa luhut na mga laka saya dapota maaka pangomoan suang ni manang sanggar atau sudangkar mapori tulubang masa tua gabi makan na diula muna sinur at apapahanan muna tuhoras na hamuna sa luhut na akamang boro nami pinopar ni boro nami na jumulo sa hormatuan jadi amang boro dohonon nami ma dihata ni ulus na nang sipasahato nami iya budang ni ulus tulu anak ni boro namion risma na sida sa dabi onong borunang risma sa dabi Gabe. Sia sada maparpunguan tu pahopus yan anak 10 sada parpunguan tu pahopus yan buru 10 sada matunono 12 amang boru namion na marhamaranggi tulu dua naima risma amang boru namin na marhamaranggi i na dua halaki Risma dua naya teh. Olo 15 tulu tambah 2 ala risino korrazai 5 to 10 baru na boru ni edani na boru namion dua na sida risma nabi 10 pitu sada matu paduturi ni ulaw no 10 alu di hamupar musing kami alala pasahat to ulos na gajang si torong rapu mahami tu aka amang boru nami na boru nami dison bayan ma ala parna do na online bayan ma godang isi raja parnay
pasahaton ulus serba memahami ulus na gajang Sitorok Rabu. Baik mamusikna na hobartusin. Iya, so hamo. Dalam makanya to baca apa tuh? Bulan-bulan mawarangi soon tanda nama pasukatul siap kelas kedebata orang hari mampuan ulos 5 hitung soon itu Gabi itulah kami dari kami kasoran menempatkan kami dari mau Gabi itulah. saya mau tu perpunguan anak di Nampuru kami Gabi. saya perpunguan tu boru saya mau tu pahopus ya anak satu dan tiba semua Satu nono. saya bantu deh itu pahopus ya pabungan tu baru ternyata nama-nama lagi mah terpakam Pasahat kami ulus na gajang Sitorok Rabu tu hamuna sa luhutna pinoperni namboro nami naong sormadyon siap tulang si bulun bonanyari si bulun hula-hula na marhamarang ni si bulun tangyang kami tu amat tadi bata agiat mas songog gajang ni ulus na hubasa tani gajang ni akaw murmuna sa luhutna pinoperni namboro nami lumubi mahamuna amang boro nami natotong maniroy ulon ni namboro nami tulaga sa tigyon tuturok na ka pinoparmuna tu pahon ni amat tadi bata asado honong nami masong nidong ina tua-tua titin na tinoba hodong les di rumah tungsong di urus na gajang Sitorok Rabu na butar pasahat kami amata di bata namanggohi pasu-pasuna sinubuti maham memang baru adong Sabtu jari-jari dari jalan persada untuk isi maju kami rumah somba dari mas kadere modo poropumon las marohani rajai alami untuk nato dua las sudah nasakok kurung ando sesakok jadi badia tak sudah si beno hula-hula untuk si beno susah dia mang nasong tiga orang nami Bani maroni rajai mancalohan. Gabi apa baru las jadi sorry mamang pati nami. Yang rumah masuk batu tulang nami. Barat sudah pakai satu ulah nama kamarang gitu so. Baik mamang nahubar ni magai. Asal tahu dulu. Just
mana di nomor hurung nasi rumah tu songi besok banyu man sobat nyadat nami do juga masadaran pasar kami kasih marokata digohi mama subasuna Batua bagong mana marhanto duluk na marobian horas mahami majalo akan nasumpa muna yang kamang boru lamdi tabetu hatta madi hamuna sika minamang alian anong sahat at ada pada dato pula-ulang kami marado por raja ni boru nami marga malaw nido hatani da tua-tua tinahum wal tiu tu binatu panuhatan bay magod dan si tiu los padu mumatu hasahatan Anggiat matutu merludu panggabiak perhorasan di hamu salukna pinopar nina borong namion matutu jadi song nani dok nina dua pangagabi na umur nina borong basay gabi maaf ka umur nina posok matutu opung dalam nami matang yang tuamat dari bata hidus niro hatta gabi di buan na kelang di son ulos si torok rapuh lo rasanai angkiat matutu 7 lendarion lam tu torok na pinopar di amul saluk na akam borunami gabe di rusni rohata son ulos gabe amang boru do mangatur manak kami inna rohani rasanami dosorhata ayam musina ala nema alian ulus mahami do borunami asa baik kamu mah godam na sapur marmai mema bayna asa titim main nang tinoba udung les di rumah tung songoni penoaing hafal ni ulos na tinono ni na tulang saya tu hata mah manggoy pasuk-pasuk pudung nak sasakot jadi tadi ya dan sudah ada doh si sabahono kurasa di hula-hula tumpe si benon ni tangan na susah alani otik sasadian non naboy tersembah kami donon nami mah Kurasai siapa hudung nailais di rumah. Awati sosalia pena boy sopa nami. Tupata manabay gudang di tabak wasul. Las nana ulama kami ba marsoba. Kuraja ni hula-hula nami sa luhuna do odoran no. Dalan nami doi. gabe Manam panasida. Asabay na mo kontang soba ya lain. Las bain edena arang-arang dairi ho.
Anggian matutu tujulan nyarion lam tujiona ay tawamu Iya matutu raja nami. Dinarohamu marsoba tuhami dihutur dakka kadabu dinebe rohamu marsoba humar ris jari-jari nami mar dongat tebeng Iya matutu. asal honum ma sonado nasi dua-dua molo tu dolok kamu mangalaka saya dapat apa bagan aloma Iya matutu raja nami. molo tu daruan saya dapat ambil natio Iya matutu. pertama yang matutu hami tu amat tadi bata ang dia tujulan nyarion lam tuduk tanau lemu gabi akanan yulamu sino rabinahamu lam tutorok na hajal madi hamu matutu dia mah. tinau buat tiu binatu Panuhatan. tinau buat tiu binatu Panuhatan. panuhatan baik masih dia tiu las padumu tu asa Oh, baik matutu. Narodo kami gula-gula muna marga berubah Dari itulah. ala diharolo nami itikyon mata foto kamu adong dari buah kami na hopar tu ilata ima arit pasar bajon tuksungan ibe na buhay tarbok kami nang dihamu sa luhut na asunto marga malaw Dari. las marhamu maca losa pero mapokti bahul-bahul matong pasalungan pero matong tot di muna lusu-lusu manang akabangobuan Matutu so raja. ni mana boleh terpasarat tami asimat tong rohani Tuhan tanah martua de bata ditawat bay matong salut ni dita kapasupasuna so katak kuda kunyani otik dan palasi hatawan godang dan palasi pujian tungido pe alaya si rohani Tuhan dihita saluhutna asal ni tabay pasu-pasu dihita nomor hula guru tuk so ni terpasarat tami so kata nama jidohon nami asatitin mana tinobang kolang matong ke pangaruhna otik ko sa dia pe namun terpasarat kami para buabir manang eme nomor lundu amat tadi batamat tong namanggohi pasu-pasu silupot ni majuhami siyan digabung asungtong margamalau Dari. sesuai kesepakatan di dia rezat natuari di mana si patupon nami hula-hula nomor hamarangi obat poso kultum lurus akar rombong buru do ibere jadi saya lagi nusatan zon di pakas sedorkan yang song sudu konon nari song ebe nomor lutu
Nanti matutu merlutu dia upang kayu merlutu hak orang. Matutu raja nabi. Untuk kesongonnya kan ini segulpun nami dengan orang nami dan mengkulitan ini kayak benar-benar diharapkan di sama dalam penentu matutu sedikit masih topa orang-orang parah nak kesoni beda boleh terbongkar nak kesoni beda merlutu saya Tuhan tamang itu tahatai nak tuan hari sama urus para daton nalau tok sipasaton na disiapkan ulang-ulang aposo bultung 5 opat Jadi itulah dalam orang naik mau pulang sikap kena panggoran naik boy tidak perdulu mau tu lain nami berkuburan nami jadi tidak perkumuan mau tu guru iboton nilai nami jadi tu pahupunawi ma saja iya nilai nami nggak sadar yang hawa mengatur koni iya jadi seorang makam naik sama urus terbang tu pergelangan bakal mana kabar tu sih iya timbul natiang di rumah timba ketutup yang somo sehingga tutup gajang umurnya nak burung sehingga gajang betutu umurnya tapi nak pernah burung masa itu kalau tuh suami kayak hasatan dulu sih ba las marohamuna itu lah songol sikop dulu apa kekanya mana apa kekanya nami baik nomor tu semua gak ya makanya musik siap-siap lah ulah-ulah sebab kita